kunaon keren motor teh? Iya kayak spionan punya. Senting sungan kalau kenapa teh? Bang, Mereka motor teh? es dong, yo. Top set. Oh, aman, aman. Oh, cek. Amain naon rusaknya ya? Iya, teh itu pentil lah, kapasang. Anu oh cek itu shifting dewa aja lemah teh. Terus bawa lah, sok. Bawa dia mah. Panggil bengkel sinting aing. Sinting dah. Sinting. Sinting. Sinting ya. Sinting. Aja mau sinting. Tuduh ka dia nih. Nu nonton gegelo.